Pozdrav dragi gledatelji Sportske televizije. Ja sam Damir Martin i evo, želio bih vam samo reći da situacija je ozbiljna, nije za paniku, nego moramo svi biti pribrani, sabrani i misliti jedni na druge, a to ćemo raditi tako što ćemo misliti prvenstveno na sebe, na svoju higijenu, kako se odnosimo sami prema sebi i tako ćemo najmanje štete napraviti i drugima. Ostanimo doma, držimo se higijene, nećemo se rukovati, rađe mahnimo jedni drugima u prolazu, popričajmo na određenoj distanci i evo, baš ako je to nužno, izlazit ćemo van, ali ako baš ne morate, ostanite kod kuće i evo, mislite prvo na sebe, a onda i na druge. Tako da ostanite zdravi, protiv virusa, protiv bilo čega, kad smo skupa smo najjači. Ajmo, naprijed Hrvatska!